Ko bila, jes počeo? Hajde. Jes. Dragi moji, assalamu alaikum i jedan veliki pozdrav iz naše filijale u 15. bečkom bicirku gdje se pakuje online za cijelu Evropu. Želim samo kazati jednu kratku informaciju, a to jeste da je naš online shop otvoren do 15. decembra. Do 15. decembra možete naručiti da bi paketi mogli stignuti svima vama za novogodišnje praznike. Ovom prilikom želim da se zahvalim srdačno svima koji naručujete u velikom broju online. Kod nas, oni koji dolaze u našu filijalu u Beču, Steinbauer Gasse broj 8, također i svim kupcima koji dolaze u Nürnberg. Što se tiče ovdje u Beču filijale, ona će raditi durch. Nema znači pauze, praznika i tako dalje. Radimo durch za novogodišnje praznike i tako dalje, ali u Nürnbergu ne radimo 24., 25. decembar i 26. 24. u stvari radimo do podne, znači 25. i 26. ne radimo u Nürnbergu, radimo 27. to je zadnji dan ove godine u Nürnbergu, tako da smo ponovo tu za vas u Nürnbergu 2. januara, petak. Želim kratko samo sve nam gdje snimi ovdje Hadžija moj dobri, da kažemo šta mi to imamo. Evo iznijeli smo par proizvoda. Imamo tuzlansku blagu, rošti, imamo tu i sa sirom, jel tako Hadžija? Sa sirom i ljutu. Imamo begovsku pastrmu, imamo našu poznatu čuoku, imamo kosova biršle, imamo gurmanski suđuk, imamo top čuoku, imamo krajiški erste klase, imamo čuoku, znači tamo je bila top čuoka, imamo premium suđuk, sarajevsku čajnu, begovski kulen, krajiška ljuta, kabanosi i još mnogo. Tu je također suđuk, bosanski domaći suđuk. Imamo mnogo proizvoda. Svakodnevno iz ove filijale na stotina paketa šaljemo širom Europe. Ja često ponavljam i kažem, bilo ko da nije zadovoljan kvalitetom ili bilo čim, slobodno, isti paket zatvorite kada dođe, probate, degustirate proizvode, nemate šta da rizikujete, nije dobro, napišete povrat, vratite ovdje u filijalu, neko će vas kontaktirati iz naše filijale ovdje i poslati vam drugo meso ili vratiti novac nazad. Tako da idemo Hadžija dalje, pauza. Ovdje znači vidimo lijepo krajišku erste klasu koja je zaista na lijepi komadni, lijepo osvišena, nadimljena, malo sa bijelim lukom. Evo ga, čuoka je tu, znači mi mesa imamo, hvala Bogu, i spremni smo za ovu sezonu, spremili smo na vrijeme, tu je i kartoni i tako dalje. Znači, preko 10 tona suhomesnatih proizvoda, hvala Bogu. Tako da smo ušli jako spremni u ovu sezonu, tu su paketi za online kao što vidite. Znači, paketi u koje se pakuju naši proizvodi, također pakovanje i sultana kao što vidite. Evo ga, gurmanski, u stvari ovo je premium bosanski domaći suđuk i sve ove proizvode koje vidite ovdje možete kupiti naravno i u Nürnbergu. Vidimo ovdje i begovsku pastrmu. Reći samo kratko da u Nürnbergu je danas, jer se je danas došla zarednica iz Meska i to jesti čevapi, stigli su u Nürnberg. Požurte, nema puno na stanju, nego oko pola tone, tako da dobro došli u Nürnberg. Evo ovako, evo, gdje se pakuju paketi, kao što kažem, stotinama paketa svakodnevno ide po Evropi, hvala Bogu. Eno ga, Junior je tu, tamo, Junior mahni jednom Junior. Eno Juniora, znači on je na svim poljima aktivan. Evo ga, znači to je to, znači ovdje ide pakovanje, počelo je, tako da hvala zaista svima koji naručujete u velikom broju iz cijele Evrope. Hvala vam na povjerenju sve ove godine. Također, evo ovdje imamo i, pogledajte, kosova biršle, zaista jako dobar proizvod. Znači, ne smije robe da fali, robe ima, mesa ima, šta kažem, ko drva, tako dobro nam došli. Da vidimo šta je ovdje u ovom paketiću, ovako lijepo, ja mislim da je gurmanski suđuk, jel jeste? Znači, dobri poznati gurmanski suđuk. Tako da smo mi, kao što kažem, sa robom zaista spremni. Ne zaboravite naručiti, možete znači do 15. decembra i onda će se paketi slati bujrom. Na online shopu ima mesa dovoljno, naručite na vrijeme. Online shop zatvaramo da ne bi paketi kasnili i tako dalje. Ponovo puštamo 1. decembra. Što se tiče, mnogi su pitali finale će biti održano jedinju čevapa, uskoro ako Bog da. Tako da, eto, hvala svima, zaista neka vam Bog podari svako dobro i vama i vašim najmilijim.
Maksus selam i pozdrav od Ferhatovića. Završeno.